Da se predstavim, ja sam vidoviti Jasmin iz Socijalističke federativne republike Ježinac, Velike Džamahirije. Bavim se vidovitovistima. Ja, ljubav i magija na daljinu i na blizinu, to može radi. Vodim ljubav sa svim gospođama, ne vraćam novčanike, jedem pasulj, dobar sam na kašici, a nisam loš ni na viljuška, znači jedem sve sa štapićima, sam malo pološtu. Ne vraćam, znači ništa izgubljeno, to je moja reklama. Jedino ovim što se bavim, to mi ide veoma dobro od šake. Vraćam ljudima žene koji se malo udaju. Kod mene bude mjesec, 2 dana, malo je uhranim, dohranim, našminkam i vratim je čovjeku kom novu. Znači, zadovoljan ja imam. Liječim isto sterilitet kod žena, ako dođe meni brzo u stan i bude mjesec dana, 10 dana, 2 dana, koji čovjek dozvoli njoj. Znači, ona brzo ostaje u 2., 3., 4. i 5. stanju. Može ostati u 2. stanu ako ima para da sebi kupi. Jednostavno iščerujem dobro, hoću reći, iščerujem zlo, a učerujem dobro, izvini, ja često brkam pojmove, to mi ide od ruke